Mbwenu nintera umuranga ngo abashomesa twongere kuta esra habana bitu kubashomesa okubaraba yose kwebisaho habwanyensya. Bishop Mwesugwe byabigambira ahamukoro go kurayizana no kubangura abantu abakwasibo vunanzi bwo kwebembera board ya Revival Girls High School nakachiko akari kutegeka Revival Junior School. So help me God. Omukoro gugubira ahambuga z'amashomero go muri kati yazo mu district ya MBARARA. Hati ababana babali abo mutano batakushana nabana bitu abitumanyirire abamanyirire kushoma ngo ayiheyoza ina omuri P7 ngo ayiheyo 10 muri 10 omusenior ya mukaga ngo ayiheyoza A omu biology kandi ezo zona azishomere konkati ine kakwate ko kumanya ebiryo munsi eyarukuza kukora. Bishop Hona ashoborire kigendwa cyo kutandika ishomereri omubwirobu. Tutakagenda kushomesa ebyo mutwe byonka konka tushomese nebyo mwoyo ebikombe ko mwana kandi tumusomese no kukozesa emikono cyo kugarura omuntu ahansi yakozesa emikono ye abo kubantu tureba ngo musu hati abantu ababasize kwebisaho no bwakureba amahanga gaheru abatunguke nababasize kozo ubwongo bwabo n'emikono yabo nangwa no kucera n'empapuro ezibintu. Abarahizibwe kwebembera obukiko bw'amashomeraga bahigwa okubasa koresa amashomeraga ogaruza busya entekateka abantu n'emitwazo na munonga okubembibo yo kumanya ruhanga omubana bato. Ntwendangu tute omubana bitu embibo eyo kumanya ruhanga embibo eyo kumanya okubashemerere kutwaza nka abishi abaraba bakazi abarabe ba mama banyensha kale. Hona ahamukoro ngo gumwe government y'Rwanda ministry y'ubwegese kwasize ishomereri y'ibitabo abana kubasha kushomeramo kandi ibitabo byahebwa yo Kereni ayibazibwe inspector w'amashomero awa district ya MBARARA. Ishomero registered with the Ministry of Education kandi yibatwire n'ibitabo tubibaretere abo kwenda ngo nabo gendera ha muramwa narshi the new curriculum. Gashakwa Abdul Karim Sengendo.